Good, thank you. Githina mbere na kwirorera iNooro TV ni ria kinya ithaa ria keri ria iNooro Ruciini na nigukwirite tuko tukariria horo wigi arutani atumia. Niwe nie ndire mutumia ni hakwa kwoguo ndingeria ndeto cia atumia mutumia ni wakwaria ndeto cia atumia nawe mwiroreri undeithiririe na ciuria undumwe na mawoni na ndiraniriire kuma ira ndi ngogoyo ndiroiga ndeto cia atumia tugucirana Madam Jacinta Ndegwa aria mamwitaga Madam J kabisa ugethi kwa kiama kia NAT Kenya National Union of Teachers ugukora ati niwe National Woman Rep kuo no ni maracokire maranyitana na ne gutwira gitumi marathondeka kiama kiretwo Kenya Women Teachers Association Kewota na Madam J aratwika National Treasurer niwe wina mathafu niwe wina mbeca cia kiama giki nitukwenda kumenya ni ta cigana na ciuriria ngoria Madam J mwiroreri ni ukundeithia nacio na namba yako SMS ni 22488 waigua mugambo ukiura hanini tondu wa guikara heho-ini muno. Madam J geitheka na karibu sana. Thank you muno Governor 048. Thank you muno, asante na karibu sana. Thank you muno. Utanaingira guku riki utongori-ini wa kiama ri wakora guku wari mwarimu ni bona kama ngiana ka history tukado gakwa ni ati ngoretwo ndi mwarimu no 1996 ndonire ona ni ndijagie kuingira thiini wa utongoria wa kiama kia arimu na ndona atumia othe marathie oraini ya atumia ukona arume matigeirwo kiharo othe mahuranaga no ithu atumia urakora atumia 19 of them makirugama gite kia women rep so ni ndoriria ndogo atire he mahitia ingithie ndugame gite male dominated ici cia arume akenjira Jacinta gwa kiharo so ni am the first woman mutumia wa mbere kurugama gite ici ciari cia arume ngirugama kia mbere Laikipia take award uguo ngithurwo ngicoka 2021 no is it what 2012 kana after 96 the way 1997 ngirugama ringi Laikipia ngithurwo vice treasurer kwanyu ni Laikipia ni no ndigiciarirwo Nyeri no wira ni Laikipia ngarigia Nairobi no nginya ukorwo ni urakura to gutindo handu hamwe so no na vice treasurer ni wa mbere mutumia wa mbere the whole republic ngicoka 2006 ngirugama treasurer wa Laikipia ndathire hinguriria atumia njira uguo kumahingurira ngicoka ngirugama gite kia NEC National Executive Council ndathurwo the same year 2006 no ndathurwo first NEC tukirwirira tondu ndi NEC ndario kirathi tukirwirira tuka 2010 gitio katiba no na ndagukwira tondu ni hari handu ukuriba niyo twatwikire no nginya on that kugo no atugikingira tukigira tuli atumia ri thiini wa national steering as full time members ucio ni wa Jacinta kabisa thukuru wathomithagia subject iriku English githungu ana githungu yako gikigwa ndugukigwa gikuo muno ni gyakuini na literature na literature tonda kire mwana wa primary riu tia ithomithagia muno gutikire no ikirehithe thiini wa githungu of course na history and geography we mwalimu wa history na geography ndona wathomithagia indo iria nyendete ndenda gukwira bwana kama nie cukuru ndathomithagia ngare naro ndakwa deputy head teacher the largest in Laikipia ginya today ndiaga koyo certificate kabisa na ndabutawira wana ti na no ndirathie kirathi ndamika chua ni ndiacindagwo ni mundu neguo sure na tino wagweta ri NAT Kenya National Union of Teachers kuria we wi member ti akenu ni undu wanyu guthondeka kiama kiretwo Kewota na ni ndeigura socioni akiuga Secretary General wa NAT socioni aroiga mutigikorwo ciama-ini igiri J mucagure gukorwo mwi kundu kumwe madam ona ne hete marwa no riu ri one thing katiba no rona haha ni hete hinya na ni gwenda wandike hau to ni ukuriva ni ndo time ndi kwenda hari chapter 4 etagwo Bill of Rights Bill of Rights na Bill of Rights no echenjirio through a referendum ngwenda rori muno hau uthie article 36 ina hinya uriku
Article 36 iraheana freedom of association, that you are free to associate na ihaha. You are free to form an association or join an association. Choko thiere 41. Article 41. You are allowed to join any trade union of your choice. So ne hagihiteti. Ne hagiete long. This is negative error. Negative. Na no ehete hinya ucio. Ukuhota atia go serve kana mukuhota atia tondu kiri wika mukuhota atia go serve nat na kewota na ni iracindana iragicindanira ki Kamau association members no member taruri ni turi a head teachers association a primary capture etiguo and they are also members of nat no ni marenda maundu mao nao maikarage the makaria maundu mao ni maundu mari kumurenda kwaria motake alafu secondary schools last week the matter Mombatha. It is an association and we were there na tukeo time twarie atimia matietekagia maturumirira guturumirira. I'm telling you it was always murajiriria kiama giki niki Madam J kiria kia water why kia water ri na kwina nat na ne gitetagira arimu okay riu kia water ri tire twambiriirie yatwikire registered in 2007 aigua ni miaka igana yo 2007 haya miaka 12 mithiru no tukore twathie kuruga moguo tukaguthwo ni andu aya twathie kuruga moguo tukaguthwo ni andu aya yeti ni turona our women are suffering atimia itu arimu ni mara suffer nie ngiogithi ndiragituraga nao na ndirakona staff ya arimu 40 amwe magoka na mathina mao maria nguira haha so kona time you know ogiako accept change you ndungitura we stagnant all alone na ndungitura uhingiriria andu mena maundu mao marenda gwika Mr. Kamau ria twa formire nyamu no ti anati nitie kuoneka ta anati tondu atimia mambiririe kuma nathari that is a woman teacher nasare that is ECD na itwaritie na some governors na ni maratuhe forum twaririe arimu a nathari tondu nao no arimu tucoke tuke primary tuthie secondary tuthie TVET ni colleges is vocational they go tikire na atimia lecturers and they are calling us the time we turaga guthie kumakora nigetha tweket then higher institutions they are there we have them taru deputy vice chair akire wa uaso very active yes so hani atige kuoneka onati arimu othe matibirongete to nat that is them no sure they are go correct this tiwe tutiti hari andi tugathi uguo yes ni mathina mariku mwalimu mutumia akoragwo namo kana acemanagia namo good ndagwa uga ni kumaugira haha ithiwe turi na 12 point agenda no ireme ciothe no twina cio president ciake ni inya citu na 12 koguo ri cihana ni gugutigira yathia ni gugutigira na that is our brochure wa mbere ugira ya mbere to tuguthie through ciothe ri irauga mwalimu agie na decent and dignified exit from service bwana Kamau arimu aitu atimia kuri ringi mutumia ritaire aria Migori ndare oka Nairobi no ni arerwo athie gwa TSC akaihuria formu athie gwa KRA all that we are there for them ni ne thia TSC ugakora mwalimu okire ngamona ngari we ayo teacher yes umeta kwa kanjira thina waku ni kenyo na ndiguku thiko ithatu nona tondu natina yo ri kana kupet ri ni mari mandate yao you see ugira constitution yao neno itu ni mari mandate yao ni CBA na guthie kurora horo wa mishara ya arimu na maundu mau mothe no kuri maundu mage you know there are some gaps hari gaps imo na ni cio ithu twenda gwika atia ku fill riu gaithie twenda mwalimu tocio agateithio na akonio igira uguo kana magithomithio even at county level to twina representation na tiere magwoneke gweka uguo uri magwoneke gweka uguo we nat tondu kiri okwa nati Madam J bana kama we ni njwe ni uri mutimia ho ndare ho na ne ga uciara kana gathaka muno ngikona uri under somebody ndungihota gukorwa ati ni urahota gwika atia guthie maundu-ini maingi
tau mutumia waku agithii handu ni agukwira my husband ndenda gukinya hana ringi no nawe no ko ringi uma na program yaku mwire andu kwamba guthisi no ri uri nja ni ukuhota gukorwo ati andu taya ni wahota gwika atia kumakora kuria mari andu tacio na gacoka tukumethera andu akuma train. How do you use mbeca ici ara mbona kama uri thini wa teaching fraternity ni turi single mothers ni ndina ndihire fees ndina ndwarite ukona mwana ni performete wega muno tugathi tugethera even sponsor heno ndo ndenda umire kuma ngoro-ini yaku urenda kuwa kiama kiana ati ni kumuha iko kimuhete kana niki tondu ndiageria kuringithania kiama na wikuo thini wa nati na mathina maya mari kuo na mutireka ati no riu mwoka kiwota niguo mukuhota kuhurana namo ndiageria ndenda heno ndo ndenda ume ngoro-ini yaku bwana kama unyatirire ndari horo wa change na ne godonyite muno ungitro handu rugamite hau maundu ni magutuma ocenjia ona technology re ithe tuna tutira turatuhuthagira turamu riu ina na tutia tweka very sino tukwambira guthomithia ciana through so ona ithu ni gutona atiriri ni twagireire ona turi na tinio we are not bringing any revolution not roga atumia re like ona maheo chance on now magacemania tara bwana kama let me tell you ni turi na very many women teachers in abusive marriages. Yes. In abusive marriages. They are there. Mwalimu. Any akarara kihuro ni ngiwe. Even when I was a head teacher. Mutumia ni angokari mucira gukawira thaa 3. Ukamuria gwathi ati ni ona tigo guo ni ona ndaireja. Ndaire ngihuro. Maundu ma ni mahapenaga. Mwalimu ti special inene we. Tondu mundu rai kuhikia ringi na ringi. Ngiyo ngitragetheire transfer wiriga kuingatwo na ithano. Yes, it is there. Na tutingethi tukira tugage all is well. Ginyage mara commit suicide. We need to give them an ear. They are there. Moko mathikiriria mwike wota, no ti mwenat. Tuko ginya nat. Katibe irage twetikiria. People must accommodate us as women. Through githie bungere. Atumia, they are members of parliament, but they have their association. They have an association. Ugithie kwa told my daughter is a lawyer. Nejoe mari under LSK, but they also join FIDA. Niki arimu matagika ati ona matagio their own forum. Wana kama uturenda tugathiaga at county levels. Twathi county levels tugathie na tugetha mandagitari. Neguo. Atimia itu makarwa-ini hau mundu agathimwo ukauma hau imenyete. Haya thengi. Kana wina gathina kara kwambiriria kana ki. Yes. Haya ajenda ngidona haha ringi aria ucihutia ri. Ndona muno horo wa violence ni wari horo wayo. Ndona muno horo wa kindu kiretwo child marriages and FGM, reproductive rights and maternal health. Yes. Riu na maternal health ri riu ni ndakora ndari atiriri. Kaingi mathina ma mirimu ri mokagira atumia. Na ciana ciao. Nona ndio gwatiriri magathie magaskirinu annually matige kwogwo kwe nati ndegeruta wira ucio kaina ti no ikoragwo yaki ndati wira wayo ri tuwa guthie gutwara atumia magaskirinu acha ni tondu riri onayo ri it has its own mandate na mena constitution yao ona kukwa na tine ni turi na iteigiri tuhetwo out of 11 hari na iteigiri cia women no ni ugwithondeka ka budget wakiuga this is the work plan na ringi ni undu wa ringi maundu maingi different watwika ringi it is not possible ito nayo iri na mandate na maundu maingi constitution ya natire ni very nene na nirutaga wira no ni iri gaps there are some gaps twenda gweka na tiakurivana ti tondu ndi nati Leo na gimana ti no guthie na mbere na kiwota but the constitution allows me to be in both tota munene wakwa ti munene wakwa ndakire nginya bunge to ni arorire akiona atiriri kuri maundu angiota ku articulate ari bunge etigo which is true na ni ri kuri maundu matumia tondu ndi umwe wao na ni ndakwa history yakwa how I have grown koda ikaria ndio mwalimu ri Mr. Kamau na ndigire haha niguo membership hana atia gukinya riu Madam J membership ni ndona kiari kwa ni gatheti ikandiko ndio kura maruta those figures tondu actually what we are doing riu gutihoragio form riu mundu yaga thimo yake na itwa haigwa mĩario ni Teacher Service Commission
TSC all third parties all third parties yandika hau third party ni aya kiria deductions ira ikoragwo ikirutwo pay slip twairwo merio mundu we mwenyewe aihuri oe thimu yake ni hari process ire rahuthirwo ukaingira portal ya TSC ugaikiriki ukauga nie ndenda insurance ino ugakiriki ndenda ukorwo de union ino ugakiriki ndenda ukorwo de kiota ugakiriki akorwo ri woman na akorwo kwenda ri you are not being forced ni kwenda kwa mundu na maracharge 200 neguo haya ithu ndenda guthii okaho no ciringi 200 o mweri kana hindi yo tu kana o mweri nigetha na ithu tukihota gukorwo tukumakora we are seriously recruiting na muhote kumatetera na kumarutira wira kwana ati mareka guoke 2% ya mushara wa mundu ikare bia nyingi ati ai na kwa services toguo marakiheo njega na mararuta wira mwega atiriri madam he undu wa gweta wagweta TSC na ndonete handu akirwo ati ta murahuthirwo ni TSC ko weekend kiama kia nat nadu maraigwa riri ndiu niki matwika threatened tondu riri taguo ngerara hindi ya maumau ri atumia nio mahuthagirwo mari conduits of information makaheo mundu mtumia akaruga irio agakima wega na akaruga ucuru agakua kiondo hari handu makona drop points magathi maka drop akohuma information ni magutwara twana itwahuthagirwo itauga ati change must come and we must embrace change mutire ndakwira ari moya ona tugira tutikuhutia ari mwana tire etuge ari mwana timatigu ona maikara kando kiama no wiguthira association no wiguthira na mbere ona natini ndarikia nayo madam J na tiri ona no nyonire kiuria kio haha TSC ri TSC ni ramuhuthira kwa kugayukania arutani reke ngwira ndumwa ndakwa twa register 2007 hatuko na tuli na ginya certificate ya register of societies kuma hau kuria just international treasury hau guturi then kuma hau ri tukiambiriria guthie kuri government agencies with a code of deduction tuthiete kwa NIS tugathie treasury magoka makona wabici hitu and we have been certified na tukiheo code of deductions TSC ndeanaga code. It is from the government. Kwa intelligence mwagerete ki? That is the process. Because you have your code of deduction. No nginya uthie through. Maundu mamwe itangiuga through. Nigetha witikirio to no amnya thiko cigo kina terrorism kwina maundu maingi muno. Kuo no nginya mwambe muroro. Mokira nginya makiona wabici itu. Tukimonia all documents nigetha metikira gutuhe na heanagwo ni treasury code of conduct code of deduction koguo twatwarire ithu twatwarire TSC na TSC ni ri panel ya guikara thi magiikara thi makihitukia twakihitukia githe tiwira kamau kai twakiendaga ati ithu tuguthie gukora mutumia ucio ararira enowe thiini wa county government ni gukorwo mawira set for women nituo 1/3 no ni hinya oigwe mwalimu tondu mwalimu atura kirathi kuma jano tondu cio niguo wira wake uria we ukaga from Monday to Friday nake mwalimu athia kirathi kuma Monday nginya Friday Saturday tigo githondeka mucii na ukihura tukuona ki Sunday githe tigo kiroka kanitha nikuguri maundu ma akamenya ri ati ona nwethe tuwira ona ciana ciake irutage tondu gutikina employment ithu tiake na ukimathomithia ati kuri maundu mangi tungithie kuugo twethere ciana citu o ithu turi o wira ukwenda unjetaga kaingi bona kama niguo we no ndoroiga nikirona tuguthikiriria we no ndoroiga yes riu kuratuka ni mukuingatwo kuma nat arogeria arogeria ati arogeria eno tutigo igoti re interpret maundu kama ubakire mega muno igoti the court interpret ati arogeria na mwina roho wega ndero ngugeithie ni Wambui Naomi Wambo Alan wari mwalimu wake kuria Kagonye primary uthaya amen kwaria etagwo karwimbo uthaya kuria Kagonye nikuo wathomithia haya kuna ndamu weci wera niguo kuna mundu roigwa atiri mungirambire kwendia your ideas maundu maya na ni mega mungirambire kwira andu arutani arimu maundu maya mutanajia ku marenga mbeca
Katu ya tirere. Aiko hi hari mundu. Arimu ni maingirite muno. Nona kuri nginya 208. Ona journalist yo. No mundu agikorwo ni atinitio mbeca itagire gutinio ri. Process ti guthii gotine. Sorry, process ti guthii magatheti-ine. Ito ndwene tugitinagio erroneous ri. Mundu athia akandikira TSC marwa. Akauga ni ndiratinio mbeca ici na ndihuritie. There is no hurabalu about that. Ni ndiratinirio na ndihuritie. TSC uria ikaga no gwika atia? No gugucokeria. No riu ndwe mbeca ni matunete. No go stop na ithu tugeka atia wira tugacokia hakire thina hau erroneous deductions no riu etwikita politicized tani andu aingi muno makona ati na mundu ara ndaihuririe kuri other schemes no ithu turarorwo no na other half ri nigetha twike fine na igurwo goro ri ekagwa niguo we expected turaririe muthoni wa gitungo ni aria muthoni wa gitungo arauga I'm a lady teacher and I'm against Kewota. Why force us to join Kewota? Aretwa muthoni. Muthoni my friend ukamake ne wekate. Ugo ndauga andikira TSC, wandikira TSC ni ugo. That is ona ngi muthoni na gitinio ginya other deductions. Tano insurance. Insurance ni koragwo na so many erroneous deductions. Okay. So many erroneous deductions. Insurance. Na niweka wega ni kumigweta tondu na he mundu wakorwo wanegana haha. De mwalimu na mwalimu ni ahinyererikite horo wa thibitari horo wa insurance na kigiothe na tutinagio ngangiri ithatu ni karofia kuma mathio tari horo ucio na njira ndikiru mugwika ta muri ta Kewota tondu ndona arimu makinegana haha na inegana reo ni genuine. Ni genuine, it is true. Mwalimu ni ndakuheo a voice. Kenda ko ujitage kaige kana ugatwitaga tugoka nigetha tukahota kumariria riu tari hari insurance itagwo Aon I'm sure neo ararifa na wega Aon ri ino ni contract nati itari kana kupeti itari ino yathirwo ni employer niwe wa contract re Aon na thiko ici merita minute na igitwara mbeca iria matinirie mwalimu igitwarwo kwa Aon. Now when they are brokers. Kogo magikatia magihewira cio breeze hospitals. Yeah. Na alimu ni makoretwo makinegena muno. Na ingiona twathi annual general meetings AGMs. First kiuria kia mbere ni Aon. Ukaigwa mundu akiuga ni arathire ma contract breeze. Ukona mundu arathire araheo ringi ndawa iria ona atagireire ndaraheo special treatment na mbeca ciake ciku. So that one is a concern na gwiciria Aon contract ya wera thiranga I don't know kana maukiri ni that is the employer. No ni tukiraga employer tugakimwira na tugakimwandikira tugakimwira services ici andu amara tweti njega na tukiandikagira nginya Aon na tugakimera aya thengio tugicokereria na wandike hau negora tori horo wa arimu aria maritaire mbeca ciao ni ndirona makiuria haha muraga kumatetera na mayoniki retired teachers na turatetera Kewota ni tugoka hari ndeto eno ndero ngugithie ni wa moyo akirugoya ananjira ati wari mwalimu wake wa GHC kuria Ngarenaro primary ku niko ndarigiriria atatote wa moyo na ti uyu witu munene wa iNooro uyu ni wa moyo ungi kuma kirugoya anjira ngugithie wari mwalimu wake wa geography history and civics ndo akigwa ora kuruta wira mwega ri takuda to mai